Pemirsa penglimbakang budidaya ulam, nenten wantah presida kedadosang hobi kemanten, nanging menjantan sida nincapang selang bisnis. Sekadi genah kolam pancing ring Badung antuk ngadol ulam sani akeh ngedawatin manah kramal. Ngelimbakang budidaya ulam presida kedadosang antuk laksana yang hobi taler kejantenang sida mungkas lah bisnis. Sekadi genah kolam pancing ring widangan Badung. Tiosan kedadosang genah pembudidayaan taler sida keanggen selah ngadol ulam taler genah mancing. Pikedah krama antuk mancing ulam ring kolam kekantenang dahat ageng kedadosang selah bisnis. Duaning punike uratian mangde katincapin antuk keresikan genah kolam rajak mulang benih ulam taler midabdabin serana anggen mancing. Tiosan ring punike taler mangde kaurati indik pabuat kuentenan toye serahina ipun. Desak Aryani, Bali TV.